Kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje mlalelo wami uyalazi udaba uma usuku lakho lokuqala la press subscribe kanti-ke ngabe ungala ekhaya upressa nje ulike kanye nabasha nipress ulike ngani zakwethu udaba-ke luthi uyayilinda ividiyo iziphele ebese uyakhomenta usune-full understanding ukuthi kahle kahle kukhulunywa ngani. Phathela ividiyo kawelile la khona ekhuluma edelela noma-ke eveza ukuthi ngampela yini ekuyiyona exabanisa yena negcokama elisha kahle kahle nje yini emxabanisa negcokama elisha. Alright ngane wethu angingandi kakhulu uyazi na ukuthi mase ngandike ngevu kusuke sekudiniwe wena usukomplelele idatha lakho enza sure ukuthi usubscribe-ile ningakhohlwa njalo ukujoyina i-membership la ekhaya uyabheka lapha kuyona uyi-affordayo kanti uya-unsubscribe kuyona noma ngabe nini mase ubona ukuthi awusayi-afford ukuthi uyikhokhele. Ngiyabonga ithuba nayividiyo kawelile echaza kanti laba base benakana nami manje kathi bangifunani laba bantu ngempela kodwa ngahlelwa yini uNkulunkulu wami lo mfana sefuna kuze kube ngene mina online ngidownload ingoma yakhe ukuze adume ngoba phela manje le ngoma athi uyayizama uyazi usithini lesithombe lesi sishawa umanqele owenzile lesi sithombe uhlulekile into angabe uyayenza uxolisa kuLwah uNkulunkulu lo hamba oguqa ngoba ukhipha nalo uMawhoo nje ubecabanga ukuthi uzomboza lo Lwah amzisa ubuhlungu kanti lutho nekhuluma iqiniso futhi ngofuna iqiniso ingoma kaLwah ayibone esidlalayo le ngoma kaMawhoo manxela ngoma wecile 100% kunalo dota ukhiphe noMawhoo doti lo lalela le nalo Mawhoo sesizakele imbiza ngogogo nje nayisangana izomjikela lento ethi umanxele wamenzani uLwah esicule naye wagijima okwenza ingcekeleza lapha emhletsheni elomuzwa wakho esithi kwabona nomgodi wangamemula wayiphikimisa yedwa waframe ithombe engaka umanxele eyingaka ithombe eframe yedwa uLwah engameme ngisho ummema nalo Mawhoo ngoDisemba sizosiscash sikamanxele ngekeze emmeme uzomlaxaza umanxele ukuphatha kanje ube yi-orange akhame athi mase kubonisa ushwaqele akuthi kudaxaza njengoshingana manxeleke lo ngoba seqinela kimi nje hambe ephikimisa ithombe manje esengishintsha ubuso manje esethatha isithombe sami ubuso ngathi umgodi le nje umanxele ngoba inenkinga nje emgodi khipha ihawu cosela abafana ngengoma now December yesasedinga ingoma yensizwa sifuna ukuya emcimbini siyovumisa hayi lo msuzo wengoma lo ilale emsangano le wengoma ezophupha manje le faka emgqomeni le ngoma le sidlala mina labe ngichaphaza benze isiphukuphuku sila umanxele into angabe yayenza ashone kuLwah uNkulunkulu lo ekudakela kimi hambe uxolisa abuya fisha isho uLwah ngoba lemsana athi uyayenza le ayikho le ngoma le ayikho nabalande bami ngibalasi iqiniso thathani lelalila le nihlanganise nengoma kaLwah nibonje abazi noparafini ayisho ku-89% le ngoma kukwala shiya kude kabi ngisho 5% mkhulu kabi udoti nje wengoma lo sekugcina namhlanje sekudakula mina sengiphumisa isithombe sami sesiyashintsha isithombe sami sekuthiwa ngumgodi yaqhaphazana nini shaya ihawu umgodi qaqele izimbongolo lesi bakufundisa ingoma lapha wena manxele hlulekile into inabekana nodwa lapha nabeko ubani nabeko uyikume senibekana nodwa tu inkosi hey sifuna ingoma thina inkosi ngiyibongo enjani lebo ngompange le uyinja and izinja zakhe zenzile yanto izinja zakhe nibona ukuthi ingomeni yabhora senibona ukuthi fanele lokho nibhaca ngami lamasimbi engomeni enwacule lobuthuvu bengomeni ibukhiphile nibunabkelisa mina thatha uthuvu bephakathi bengomeni buthwesa mina manje nimnabkelisa ngami yimina engithobe ngela cula imsangano ngoba seyihlahluleki nje athi uthi uyazama ethi uyogidima isangano lapha kuGagas FM efako umngani wakhe le ntombazana le qina kuze kweqe ahluleka yabona ukuthi ayindawo lento uyayibona ingoma uthe ihamba kanjani ingoma kaLwah imane niyazenzisa nje bafana libona iqiniso ngiyamkhumbula uLwah ukuthi ingoma kaLwah iyahamba kanjani namhlanje kube kuya ngami ngabe niyoguqa kuLwah nixolise ngoba nihlulekile hambe nidonso uMawhoo la uMawhoo akazange afokhona le ngoma iphuphile le ngaze ngibone ngophuphina 3 days mina ngaze ngibone umanxele zenza inkunzi le ngoma ibihlala kude kabi uzwa ingoma kaLwah uyizwa ukuthi abidlala iqhumuza le ngayazi insuku eziwu2 sekizo la lesosheni manje abasayifuna abantu iphuphile uLwah lo nize niyogqona mchaphaza ninza leli dili nize lapha lengcekeleza sinigijima nimemana nodwa ningameme uLwah namhlanje nisenkingeni izoliya libona iphuphile lento
Ngiyayikhumbula ingoma kaLwah ukuthi yagijima kanjani. Yashaya imiliyoni ngensuku engaki. Le yenze njani? Imiliyoni lokuthengwa. Bafana uma nqayile elivuma iqiniso wayichaphaza leyangane akayikhumbuli nje manje ayikhumbula ngoba lisi iqiniso azawathenga amavuwazi ngoLwah uthi namhlanje ukhiphe ephaketheni ngenxa ukuthi ufuna uzenza inkunzi ukuzibakha bukho hlulekile sakhala akayoxolisa kuLwah khona izokwazi ukuthi afundise isifundo umanqe emhlabeni ukuthi umuntu ungamchaphaza uma ekubeke ebalalazweni leyangane yamsiza wayenzani namhlanje bizohalala le akenzanga lifokhona le ngoma isekho manje kubantu bathi bakhathele lenhlamba walenda umgodi.